جبو دیتنا باشتر تلفون خوا بزیورینن. Please rotate your phone for a better view and experience. سلاوة أمام منير قاضي كسي شهيد بيشوا قاضي محمد لشاري مهابات لكاتب دا هلو روجي دورة بندان نزيك دبينوا هالبشتي خوب وقلي كورد وروجاواي كردستان دردقون وهروها دستخوشي دكم لحول تيكوشاني جنابي كاب مسعود بازاني وجنابي جنرال مزدون كوباني وهمو أو كساني كبو یک دنجی و یک گرتنوی مال کرد در روجاوای کردستان تیده کوشن. خانکانی بابم در روجاوای کردستان نزدیک ودی بیا و هیوای سرکوتن و همو دستوزانی گلی کرد خوازن.